ndundo amatal di mishinga mishile shilangan ndundo amwe pambateka 7000 niko abu ya chibishimba teka 6000 tutujima bya kuja kabyane bikwachika to bijito misoko tetu riba ku musoko tena ba hatu sinchiole chini mu ditunga zambi mwana bubi buri mu ni kaya gaje unyoka abantu tujima tunanuka nukujijima kuinako tutulekelanye sibibike nani mbula matale tuishana chitu atuleje chitu mwakwenza batu kwata byakuja majimi tujinawo kalikaje kena kwachika byakuja to tetu riba kujitu ku musoko Chilumbu chanzala nzala libo kushika mu province koma irimo kushika nongo. Tout d'abord il faut stratégie wa balomboji bikala ilunga nyini menji lo kwenza na lo mujimu mo kuma yimi pani peuple ko kasayen mitu sungu le peuple congolais tudi hani mahabu kadi bobu ka bene ba donc ba manyene bari ba tu sungu la bari ba vivre bisu tu vivre misérablement buba prisonnier comment mbanga stratégie bia ku de sibiri ko depois on soit dini bia kudi bari ba tu mana shi bia kude biane ba commerçant bana bari baloni bia kude munembo abahan mbahanga stratégie wa kwenza anubobo mo kibari bangata bia kude bakangera mu ma depo bon mumushindo yari bishika mu depo iri baro na yayi kala mpinde u crise wa bia kude banga di hana bia kude abi mushinga mugol bikene stratégie ndimo kwenza budimi nibo shigwela chene na bubo chini bali bo budimi il faut kwenza labour mécanique adu wenza bishi gouvernement ko du soutenir bantu urimo ko ni bia kudia semansa bia mwanga subia kwenza na bi mudimu e puis tracteur yenze midimu ay pon akala mu ko kwimana mu sona wa mule mu kuhita bu mudi mema muntu mulemu mu sona mu mpit ndimo ko convaincre bu ni ambishi ni kaluka suka ko di bokwani il faut stratégie wa ba autorité benze kuma stratégie campagne et puis baloko ko ni midimu mina mudi tunga bantu benze midimu ba jere trouver to enze midimu tu jere trouver ndo amatala 5000 ka ko na midimu bantu mo ko enze bish bu ko le bwina ba ko enza na bu midimu abu ni bulo ko yi en kare ni mo kala mo be parfois mula ni zala 5 jours ci bu ko la to di mo ko enze midimu bish alors vivi kengele stratégie bantu bine bari babandisha bya kudya swa babandisha mishinga ku bukol nibikene stratégie wa ba autorité kumvoni muntu ka rubandisha bya kudya mushinga pinje ujozo kudimo kai mema pinje mema ndimo kwambile bimpe ndimo wakala ngeza mujimu kadi chingenza muri muto kadi mudimu ndi mema ngenza ngwa njide briar ni ngato kubudimi kuinako ngaya kudyama ngeza commerce ngenze kadi bwa kujere trouver chinjere trouver a partir wa chini prix ilikuwa ku ya bintu kai kaba ka moto urimo kusumba chintu ku 4000 francs uluchana ku 2000 umbusha mu 2000 amuchi sumba ku 5000 uluchana ku 4000 umbusha ku 4000 akuluchana wewe ku 3500 baba sumba ku 3500 wala bahana ku 7000 6000 kabibi ngo perturbation malwons nji responsable moi je suis père de 3 enfants abalo kabena balwanga bari wakulwanga bishini yinzalei kalasa kalichana na kachana na twamentu bafundisha ni bantu bakabula hari bumvoni mbya hato indiye ngushale école privée wakufunda mwana forma kuta ngamane balombo di bari tunga bamanye ni hatu baba ba intérêt yabo to baba sungula bwane bamanye ni peuple congolais diko bikala stratégie ya ku maîtriser biluiji bya peuple congolais un peuple kasayen bya kude bihweka mushinga midimu imwene ka musoko activité ikala koko benza mudimu ni intérêt wa peuple babantu bonso basanga bikari basanga no bunga yabuto katuka di benza bu benzela basugila ngumbi bintu kuma hawato bikala diferani bukalenga bufukumpala mbomana kuyi regime ayile momu kashidi kabienzi bwane mushindu tubelensi mwene kumpala kwa harika bwasa kumpala kwa kujuka kakasamba to kabwasa ngamana kujuka mputa uma luta tulushia kaba peuple congolais y retrouver kichini memba ndomba merci nzala iri fuma kuba commerce maturinabu bari ni moyo kuluisha bukalenga ba un politique bari moyo kuluisha bukalenga buri munga chuma kasa oriental kujenze kapo utini bujini to chitini buri mito kadi chi hanyi mweto mushindo akubujimisha ninga dimisha binga nchi tutumba chingasu
nji commissionnaire wa jama to ba diamantaire simba commerçant simbenza mushindo abwenu dibena matala mukimu ba diamantaire jama sin commerce jama kimbwani jama ri muntu naji mbienzeke ni mulama ya ekonomi wadi tungato jama sin commerce an mumu di matala tuji mu comptoir wa bonne affaire bon nji ko ele to sakdelo wa bon mukelenga journaliste bon occasion mene mukesi uji mwanji kumpesha wa bokungele kunkongo bo achiji chitangila mujimu wetu twetu wabena jama mbatu shibeye mu Kasai surtout Kasai oriental bo alu jama mu Congo kajene ne fiske mu Kasai nkayamuto jama jiji kuchikapa jiji un peu ailleurs kajiwe mu yemu mune kumushindu jiba diamantaire ba vivre soit kuchikapa soit kunjoko soit kulwebu. Ce n'est pas le cas munumumbu jimai na kumujipinga zaje tujamenji ni mukutata tujitumuna ne chintu achi mbenze buni jama jiji centraliser kujibantu babije anyi umwa anyi basatu mukasai kibaji ni miayen kibaji ba proposer pajiba kange bibi se kwa shiki jama jonsu jaka nyani pajiba kangole bibi kumuji mumu ne bantu mananko comme vous êtes venu sur le terrain preuve de contraire tangila mubibas mutu kato ene bimpe to tujimuluta tulo abungu na shako kukuma tunga kwa babenda bantu bosu ka batwana babijimeto we mutete kwela lukonku mwabeu kakwena muntu ujima kwikala tatwende utujila makutomu kalasa bakoyekulon kalasa boku devenir enchijimato pamwabu jibantu basombe il y a des diplômés il y a des licenciés il y a des gradués balonga kalasa ku bokulu ko revenir kumijibo paysan ya bantu bajika balonga kalasa. Comment vous pouvez expliquer ça? Balu bantu babu imbaji mune basiona bambalonga kalasa kujiba jini diplôme d'état kujiba diplôme graduat bajiri kujiba diplôme licence muntu ulonga kalasa malaba umumuna ushala shariomene munjilemo kimujimu vo mulonga kalasa uvo baleji benda batola kalasa patu jitoko lapo we muyemena ailleurs kujibantu bajibajimako mais récolte ke na kuto. C'est pourquoi tout le gouvernement wadi tungani anji kutume kututumba ajimishe kumajimi manena bonne bi ajije bi anji kubwel bolu muntu lelo par exemple je donne mon exemple typique même mu kwatu luka subianze vous voyez que je suis fort même kwatu luka suna shemwele bokwenza mujimu njingenza kadini nkune lelo biobi kukuna lelo panyima panyapa je compte presque 12 à 14 enfants panyimba shemwe intervalle ni wa 2 mois wa 3 mois wa kaya kajim bajipanyima bajimwa kuja chini baka jenebana njishibe ya njimba yisha moyo bajiba tu apprendre lelu batoto kujima brusquement bajiba bayibanze kutubweje ku mu étape ujima kutu sulaka je ku maluma kwabu matoto ku vivre bimpa bujimi kimbu bito bujimi mbwimpa bwalu muntu yonsewu ujine chaba kupeta chajiji chichilo kuchinya pajimuntu ujima bwalu muntu kakupeta bukula kakupeta matala kakupeta chombe pajikaka kuyibujimi to pajikubujimi seke kujichomba kujimatala kujinkunda kujitumbele tout ce que nous devons manger bijibilu la partir de l'agriculture kadi lelo tubangisha kujima anu chimpi bikola lelo tuje lelo anyi kibwaluka itujitulomba gouvernement atwele le menji d'abord anjikutu tumina biajija tujimishile kumajimi pitu kare tukadi kutwenza tumijimu iya moyen wakwele menji wane $100 wampe fuchibwewu ndi mfile ku $20 bangenzele ka bujimi meme nyimo kubanga kweza kumumere 13 njimo kuye kupani nyakwenza mujimo kati lelo tujitubanga mujimo anu chimpi patu jitwa kulapo comme mon exemple. Celle-ci c'est mon ami, il vient à peine de quitter. Non, il est là, Seigneur, il est là. Tu venais de moi, il connaît que 10 hectares mujimo wachom même quoi bandu comme on dit mujimish après le peu il tombeta 10 hectares mujimo wachom nkamuje presque 2 ans et une troisième année chikabule njimo manye importance wa bujimi chene makulekele kujimisha ani kwenzesha bujimi to balo njimo manye importance wa muntu ju ya plus loin beaucoup comparer jamane bujimi boanyi même tout mu trouver ni kene ni maturité seulement ani ni connaissance dans les affaires wa malwa jamato même chene maku comparer jamane bujimi to bujimi mbwimpa balo bujibu tupesha cha jiji jamane jipite bwimpa balo jiji pesha muntu makuta adimokuya kumputu kwa sanzu bumunene ici au Congo mukasayem c'est trop difficile bowe kupeta un chidjima beaucoup sumbe lupango lwa $100,000 mais avec le diamant quelqu'un peut parvenir chance mu sourire ou mon sumbe lupango lwa $150,000 comme typique par exemple nous sommes à côté de monsieur Kalala Wadikon. Est-ce que c'est un cultivateur? C'est dans le diamant.
alors comment ni mako comparer diamant bujimi to baso kubala ijima kuikala itano anyi sambo bo mbujima imujima supposons muntu yeye mwikala diamanteur au peta makuta wanjikwela menji njingu file un exemple j'ai un frère uvunzambi mu benesheku kumupesha makuta mwana to uju sonje bo kusumba machine aka mwikala ufuchile kaimwa jukikala ni mwaba kula ala tuluto uju ye usumba machine bo kuye kwikala uteka machine yawo mu lupangu lukwa hatu jitwa kula machine ya manyanguka kaye na mulubanza lwende to il part marche à pied nakubwa nyimeme ndingu lomba bana betu bajibenza mujimwa jama bwani bio bibienze ka ninzambi mukupe makoto olio wakwanji kwele menji akusumba moto kwele menji akusumba machine anje la menji akwanji kusumba terrain mwaba uji mokusomba ni bakaji ni ban selon wani raison bio bienze ka ninjini possibilité wa kusumba munu kusumba ne kuchinsans kusumba kabili ne compute anyi kusumba ne kulubumbashi je suis congolais ndi libre bo même kusumba mwa bonso mais premièrement base njincha bokanji kusumbila mwetu munwemo bwalu bujimi bati babanga nabo kulubanza kwenu banga bujimi yokubangila kumfundu to bana pato jitwa kulapa tujitusakidila mfumo wa jitungu mutu anga chile kubanga kukalasa ka kompala ne ku ATM baji balonga chana kapatu itwa kulapa njini mwena 6e njini mwena 5e njini mwena 4e baji pambele baji anulelo mbangi pate jabo mbangi pate ndundo obukule 6500 chakuja ka chena kuto bana bipata mukalasa katwena miji muto kanwena numune ku bintu ebi bonwena ku byakule ku kubisanji gouvernement ku byumvoyi kumune mo kutwelele ku menjani eyo ndi mutu ishiboni Kasai Bujimai ujini chabo kushanje ni Congo ujini chabo kushanje ndi mutu ishiboni ngo bikala tuboba mune ku kale kwaka katuvone libre arbitre kwa kula bajilekelele to. C'est le premier point où nous avons un changement. Les lois tu exprimer facilement. Tu as un premier changement. Pas tu dis toi kula. Tu dis pas mon maluma kwa avuenze comme province wetu. Bakenge shabantu, bankalu munjila, bitadi, ebine ebi, kanuladi, binguma bidila, butukubons. Les lois kabiena koto. Bana balonga chana ledu tutulala mungu msangwe mulala kumbelu bwashi mujuju ko kuyipeta kankwasa mu kamula. Alors ce n'est pas l'état quand tu vas dans l'état kichi dibindeja ni changement ni amweneka patu jitwa kula bwa changement ujimungele lukonkuli mpumwane tujimwa kula ki muchumva bimpeto kibwalukai ni tulombe bana betu badiamantere bantu banene balukile pa nyima bumvo bukele ngabo bachiji babula manu kujimuntu uvona bukonso kwa mubuke moye nabo ne kuchinsansa uchiji nabo balakatone banzi kusungula president mko kwa CPD to ujano umumwa sin conseil wa badiamantere katone banzi kwenza election katone banzi kusungula president wa CPD mko kwa buto bon chimuchinji na chakukumbaja njinlomba bukalenga que ça soit bukalenga bo jitunga que ça soit bukalenga bo province batangile kuchilumbu chanzala iji seulement mu Congo ndi tunga dinene kadena composé seulement ni province waka sa orientale tu kadi we muteli mumvwe kungumu kuma province makwa mushinga ujindundo wabukula anyi wa matala munwemu kinguji ya yere to anu batwelele kumenji ni bukelenga bwa province butangile kumalo kakwena anu malu wonso akwamba ni gouvernement national atangile to alors ku gouvernement provincial sujini censé kwenza mujimwa kabene ne jinanga jabana babwanyi bajine chinyangwa nu chakale kale chabune chivwe batu mana or changement to kebane changement amwene batwele le kumenji bodlu tatu zala jikenga jibantu bakenga mukasai ja pichi 14 bagaje babidi wi bon papa njinkwambila mu principe wetu wabakasaya bitu asokudi comparer kuditeka mu mone bisamba bikoabu tudi tu perdre culture wetu boachinyi kwetu tujine kasumuino kajiba twelene bakuvinga bantu kaba kuvinga insonoto muluba mujimu wenda nkulela bana babungi kusela bakaji babungi kulela bana babungi wetu hao jina jani Frank Chola
ndi mufwa tudi wakalanda musenga wa bindi jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tudiombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu vakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province eudi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumi ni chitanu mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongo bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukai bena Kasai mba mwangala mundonga muyetu tuditwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika dilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kudibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntudiomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntudiomba tuditukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu bikala muntu lelu wambani ngikale ne mwanu c'est selon vision wen kadi malaba ni amun malaba na amunanu bubi ne bwimpa bokwikala ne mwanu kin kwamba ne ujumulelu mwa ken mokopeta avantage non kin kwamba ne ujumulele babu nkujupeta avantage non mais culture wetu wa baluba mwakulela tujini wetu culture mushila bo zala twetu bapinga ne menji twetu bapinga je menji zalaka yenanu mibangi lano apa kajeyi yapi chibungi tujibalela pa mubutu tujiba muneko mutu ba vivre ba mubutu baleji betu batukoleshi twalu kubwele mukabila tujiba muneko mujibakale bwaya ichichikondo ya tupichibukolo gouvernement twelele menji bana betu balekela chi fanatisme cha mafi achundu bombu bwanzeli ji mu population ya bunyi tetu baluba kwena makutwambira nyungu sumbila masinyi malaba hanchili nyinzala munda to ngene menshi ni mom bibili wombani nganji nje chese chabe na shikesa mpeta makanda kumana na kulu shishu kungambila bwali bana chibo bwimpa na chibo bubi mwana magwele menshi kona makungambila nyungu sumbila mashinyi malaba chibe mwikala ni nzala muhanga makanda kumana na kulu ama shinchini makuita bato chikenza bana betu ndibombu la ole kwambile muntu ni bwali bujinungu bana batabali benda badi benda bashunguluka bana turi ni nzala ya bunyi bibili wombani twayin tuja kokushima shishu kumanya mushindo kwele menshi hamali makwabu ajia shishokula kumpala papa kakwana bwali shajila to remove ndiabu show ba katwena makoyo mal manena hatu chininzala to problema ngwani twayin tujanja adu bantu kwa bakula mal manena mudi bamba bamba no kula malu anshi manu chitera te hadi bantu bakula mal manena hu pakadi bukuta pakadi badi bukuta ba evoluer pamona tutumana matunga makwa bantu benza marche bwa jampa mama mwachana we jibanda hadi benza marche bwa jampa kimwani mbahangile vimu imbato badi ni vimu imp badi benda machine benze balana munsembo benze remove hadi tetu katwena nzembo katwena chito tudibita babyo sababu tutuyanda mundamu kadi problema wanshim tetu baluba katotu jelosa na shabikwanga na shito remove hadi mubane beto kwa bonso bahuwa wali muntu mibigila kude chikwanga cyanda chimuhel ni kaka kayabu ulala kadi tetu ni bana batu libalele hikala mema ndimo kukolesha moyi kuja chikwanga ni bigoni kadi bana batu libalele aba mbamanyi bikwanga papa tudekala lubombu ni malo amafi twambirana ibulelela twantu jashimo hatuje kokushima twete makanda ukimana kulu balu wena makamela balu babujimilelo mara kanja udungambile ngajima bujimi lelo ngumbanga mulelo chi luka su tusa muluba muntu wa menji abunyi bikola ngode mumfu
walu chintu chibucha walu wa matale nyingwambele nyimpiyana kumeya ngwambele tulekela imalo amafi twantu bangela nukubole bwanshimeku ha twantu bangela nukubole bwanshimeku hatwa ikokeshi ntu shisho kuyiku malu manene diba nufika kwangela tuni ngongo idi musuba okungela ya mina na njingumale kwanda mona tangi nchiri nzalo me mbole bukole bamukukulesha ha ndimo kwambele malu amafi ndi ama papa tutwenza ne bwa kuhanga bwa mkwame wa kuhanga chajenza bwa kuhanga mudimo wa kwenza jama kajena kumpika kwene bwa bwa jama wamuba kushimani badi basumba jama mushima badi bashima mafi tujimuka chimwadita tutatwabunyi bikola ha tudimuka chimwadita tutabunyi bikola mukontware mwo mwenda kana mukontware nu mwana wenga yeba ni chabushowa ndibane beto aba mambi abulele na shadi mwenda makontware makwabo hakumushanwe uto na sho mwenda mikwabo bantu bonso badi mwabe mashome ha bantu bonso aba mashome tete bonso bima na tiba filana ma CV bantu yana shikui na parfois tout le monde kuyaka ha kuma kweta nani remove karibu kufika konso wako bibi lombani banfumba ditu banfumba province ani batole la menji mushindo wani malama kwa badi mwa kwenza kubwaje akanangana ko to antuja katero mwa malu onso ani saruto bon même nyusu kwambila ngwe mwemo na shibo ba millionnaire badi mama dimi abo kimbonso badi mani madimito non bantu bonso je voulais vous aider pardon papa ndu mwele nukonku bim bokwamba ne même aux États-Unis bantu badi ba millionnaire mbadi bajim kimbo ba millionnaire abadi bakwatoluka sukubianza bajimato mbajanzile kuikala ni franga mbajimisha ne tutumba ni manje lo comme bwalu bwa jama buju wela nkonku munwemu tangila jama kumpala kukala kutukolelo twetu bakwa même uju wakuleo njimutule kumasele ngambula jama aujourd'hui jama dikadi mu 60 km ne jama dini jishala anu ja bajumbula ne biamo ne ma société. Alors nous gouvernement mutuele le menji mubabidile kumpala kwa diba bakutupesha mijimu tumunu makukolesha bana ne kulongisha bakwa bana kalasa sino tuitweze kakwene bwali bwa jamatu bantu bombusha kala kulonde mito ya kubisanji achi ma publicité bensi bulele le bwa jama nkontwaremo kima budi bulele le bwa jama kakwene bwali bwa jamatu bwali kala bwa benza mitoyi kadi tete bonsu yanza ni mitoyi yani tete kibadi bulele bwani jama jidi kuhanyi jidi jendani kajena jenda tete kibadi nyibulele lapo daye jama jina kaji cheno kokuto hati ba fila ma CV ao studi ba diamantaire tete boko watu balika tulasa ne ba kwense jama tuba mono ka avantage campagne pour le moment ndimo kwa mbele bimpa ni jama ndifu jama chintu chiri bubimba chenda chishika uchikondo echi jama kali chene muri tunga mwetu yemutu mwitu mwa miba makalenga va mashala mela majimba tori mwabuvu wabenza izine waba tuchila michanga bavide jama dionso pinje wewe unungu jama likali fuma kulusambu lifuma kuinshu kwa mai kwa ka distance dito abumbulani bikasu cheserese crise waja makena ko udiko kumuhita bunyi kakwena muntu udi uvivre bimpo mujama matuka bali ninzala mbene mujama womfi bichi bwana shabwani bakangola kabili mushino akantali mpulushi mikwabo bwani bulo bulibo kumweneka bwaluka kwena mushindo to anda ana population yonse idamu bako missionnaire trafika mishala mwanda mugulu pinje uri muveve numuri mwari mwakwenzeka ari papa wetu amuchibandaka imwenza bulo to byamu ambisomba fanshi moni nunu banda nuweka munya woshi kakuyibona shi kumwere alors bwaluko ngulo beluweji bwani kasai kali boye kumpalai bwani meme ni ngamna ni chena mwana kali mwoko yo kumpala bwalu mukidu dwendu banda nungwe mai bidani bende bihwe pine ni to kumpala jibagai to munemu tuke banu shima ki première position mutelo ni mwako han bwako jashima mema pinje muta shima chera bwako shulo mutelo anye kuyeka uhana to no muteleshi na boba to eliminer mushibwanyi zala yashik tete votre avantage vraiment njingenza commission mwabeo wa jama oui bon jama baje sumbana kumishingi jijayi me ba shetere kibaje benza ubagehela matukwa bon zala mifika kujibwela kujibantu baje balama ekonomi wa chimengechi bomuji ba commerçant bantu ba menji mabi ni moyi mubi kaba ibananga bana babu ani batatu abu mukajito badi benze bintu abibwa kuheta mubobunga yabo dina ko benzela intérêt ya bana bajubu balela babenga bana babata to abu mukaji babenga bana baba manse babu na shaba to abu mukwabo baso intérêt ya bobunga yabo bon même ndimweza budimi depuis 2016 mvumunyema hakumuna lutatu luvumu akala mwe region mwemu
memo ya kenza bujimi kwetu. Bon, jusqu'à présent, nkaji mubilekela hakumona kakuyi moyen de transport to bine bimvu njimba kabi mushindo akufika mwabe uto. Mema mfumu kajimina kukabeka mwanga précisément mu secteur wala kumunkamba mubena nzemba. Bo president utujinenda menja di utoelela. Kasai kajini cha kushintuluka. Njini jiteka mena kabi jita bunena. Unzala mitula mihu. Chene ni bugola bwa kwa kula to. Nzala mimpita ba. Anunzale tujina imihita bunita to waya katole chaku to muka sai wale tudala nyizale nyibana bugula mbubanda mushinga ba tuma magula mune muntu janshi magijiji ni mema ngambila bamfumwa anushi magi nyinge bwani ndela njunda nyamwa chanana Enton pananzolo yanye yakasai na shia mputo mwima acho mchitonzi jancha bukula ndo amatale bami 6000 7000 moni bichokesha be njini bana basambo muluta tulo abuni mumbujimai Chatu bujimito. Wachi? Sera nyi bujimito. Tumwa bujimwa bujimito nyana mumbujima yenyu ngamunju nyonguluke. Tala bafa amatu nyana wo betole meje balongole jutunga je bato akwire ko. Bato akwire ko bwa bukula an faso nyonguluke na chiba kusoma nzoro bafuka ku 7000 mbwalo bukol par jour. Ba kweta ni 7000 par jour bwalo bukol. Kasi. Balo mugalasi. To tujanu mo kujima kadi chichenzen chani kimuri mutu babibijile to bo tetu beta kwanu ka jukuta batu tompanda tujamu tujima bantu bonso abali ni makanda kari bayi ni fonto ya maji ni musumbi umwehelo di usumba ya mabombu mujima kadi jibidi ka yusumba baragari mona bantu bajila kanana myaji dijanu mom tutuma kwa dijanu mom mfumo wa jitunga tutubambilana bwani batu akajila malu mushindu tukenga jibo bwatu jumva bahela nika chanje ndisiri nika chanje bwatu bangi kumona magalenga mina machanje mujitunga nzala yafichi bumujimema mukajanyuvu ni pesa yenda ya bilambo yoso ayi tujibafana mushala ni jifufile jimu tujibafana mina yufana ku 10000 francs bokusumba ndundo bukula 7000 francs Mema njini bana mpinje u 18 ndundu bavuba jandundu ya bukulibichi ni ndundu umo wa bwa chomo lelo utuka tuja matabala a 2000 francs tulala ni bafuta makunza ni byombo mema chene mujimunji ngeza to bilamba byakufana katwena nabito tujibashala munzu butulala panshi katuyijirongo ja kujila bintu byonso abyabi bitu chompakana tujiniza da patuto napa tukatubenga ndi bakufika kumbelu a partir wa bana bajila nzana bikaji byamba na shani njo wanyi nyenyemanyi ngeze bishi mukajibutaka mema butaka tulamba to bana tufanu tutuvu babujira ku 2000 ukaji utufana ku 500 francs bo we ku peta 2000 wa kubujira matabala kuja bo kulala bwadu bukona na ku chirumbu chidikoko nchanzala banga ni kufika ku malu wonso ngaji kuja koko bwadu memo muja njimo kukankamana menjanyi ajimo kutomo bawumo bwadu tutokulafa menja ka tushikira na shubo kujowa bo hatu tumona bana bajira mwaji wanzala ujimo kulala na bubutu kubana basumpaka nanga nati bo butuku kuchabo bo bukona ilifo babweje mumpata baka chilunga bo kujabu bo banomayi bo anzala hamwafa tujimo kuja lelo malaba kulala nayi matukwasa tunga kulala nezala ni tukokesha bukula butufu tuja na bubishi tujiba manyene hamo butu tuva munungu tuva mutuji bakabira mukole tuva mutuja kabiji bakabira mwana kabiji kajibo yeyinzala yatufichi makana no pardon malo wambi mukulumba biso jibimpa tukwa bijo wakulaji pardon to ata muntu mukwa basekejela jeno ele to sekejela ba ko pese micro yan jeno lomba non ba itunga iko avancer we je compara tu compara mojomo hajuka ko yemejomo na ibitu twenze bionso yani tujiba shomere kabia ko avancer to ni chikonchi tuje tuninzala ya bonyi na jindo mbano jinga kula munkati mwa population na munkati mwa bane na bajetonga meme jimutu mulompa injine bana vende injine bakaje babiji vende
ne chene mu jimu ngenza to bomo chene mu jimu ngenza to ya jindo mbone bomu jimfumo mwa bane mijimu yibwela mu jitunga mijimu yibwela mu jitunga twenza mijimu bolo twenza mijimu na cha bukule bugala jimil tebigala twenza mu jimu toto bule kaya jika ku mijimu bukule bubanda kala 400 katwa to jiji ba ibana batufanya nzala mu jiba tufoyamo bo shomere mbovita keto tujinga fumo atuma mijimu population enza mijomo na chibugula bubandi ka to ko kenga ba bugula to ko chinje mema nshinga bane to mijomo imwana ka mujitunga population enza mijomo bana ba ya batongo ba ya kompala après ni tulasi no nabne babulonga channel hatu to kula balonga chiba benga bakulonga shabana channel bane ka kwena chenga ko ba to futa to oyi mo fa ndale ni kuje balonga chikomba ba futa to ni bana pinjewo ba bijumo bibanda mbamba ni tufuti kakwena mkuta kuba fuchila to tutumene bwana to tuji muluta tulwabonye bikana bwana to hatu angufika le 30 euro to pete mimu ya CV yo abane tuva mai hatu angufika le 30 euro mimu ya CV yetu tuva mai imwene kwa kubane bazi bapuya kana kula mu December chele mega bonya me kwa kula to wetu hao jina jani Frank Chola njimufwa tuji wakalanda musenga wa binjijimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine di 15 mubito fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabya falukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chuluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twa haluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu ngisa kijila bwa guvernema wetu bwa kulongesha bana tulasa chana kajibana hajibuba lo hambe lo udujati kabwanyu muntu yenyi nzala nashamuka lasegena kabijinilunga nyito nzala badiba ibidila kwetu nzala mwaka famu jukutaji jinyimuyike mwipo nangu guvernema wetu atwenza lokho kumushindu mtoeta kwa kumijemu nashe boba bantu kuteka bebateka nashe mushinga yijuba ke ba nashe batutekela nashe $10 kujituko bantu tuhuyaka nakoko walu chidi mutochi chikatuka tatu bafika ku janvier na perdre bantu babunyi basomba misheta walu nabasomba misheta abunyi bolo tudikaba memkwambira ni tulale matukwapiti tuje jikwapa tuje muluto amutu tukatu bibidila to jumaji baba dibika tuleshi nina tuje katu kadanu guvernema mutonzera kwa midimo ayo mwene kadashe lukasuka senashe batuke heshela kwa kumushinga bwana tumwana kwa kubwa kufika kubyabunya kichumbo mema ngamba kwa kuhani bwana jitunga ditwenzela kwa bafu mubetu batwelela kumensha manga yo wonsu mashika bitu byose mbishika tuka tuje tuleshi tutu
Twina tutujeni mulutu wambule shima mwana ka uhanga bwa kubonda shima ambali nyinyi bondela hen. Ukwata shimi nanyika. Zambi wanyi. Bwabwanyi mema. Midimu yo yiku. Anyika yiku to. Problème ngwa kuimanyina habwali bwa marge bénéficiaire. Kubikila ba commerçant. Kuyikela nabo kubambilani anu nukasumba matala kuota. Nunu lohenu kuteka kuota bwa kwete intérêt wa ota. Bigela bu bwa lubwenzek. Bobo kabu ibwenzeka to. Midimu yo yikoko. Adi bintu bibanda. Kimbi mpato. Mumatunga atuditu envier neno. Batu babikela ba commerçant. Ba homme d'affaires, ba businessaire, ba tout monde suba yikela na ba bambilani tekayebu ebu meka wa matali kala wotan ebi bikala wotan pinja jibe bika biko kuto monika kwena bwalu gouvernement wetu bwanyu juku mwakuto enzela kutetu ba jeune tujini ma projet yitu juko tu elemenju bwa ku créer mais tuji tu manque financement ya tetu ko enza kuna projet yetu ai kajichi tujini projet bumuji ya majimi tujini projet bumuji ya assainissement tujini ma projet du mwa kwenza bwa changement climatique yonso ay tujanu nayi ituji ba la ma bwa kwenza mais financement ni aide mwinu tuji mwa kweta yibu mwa kutenzela tetu ko umuna ko mwa ko élaborer ma projet yetu ai tuji tulomba ko gouvernement wetu aveye ko haji ba jeune ni muna kuma ko organiser kuma malongesha kampanda a éducation civique et morale aba jeune bons ba mukongo yonsu mujima bwanye balonga ko bamanya kunyi chidibunso nganchi ni mujumu kayo ujinsonga mwako kwa chida kujitunga agenda kichi mwachimvundo mbako bwa bansonga bwa gouvernement twenzela ko merci wabunyi kalto tukina ku kajanu kani franga kayena go guto mechibi yo ikoko maboda no mwene ka bantu ba kusumbira makudi bwa stereo yo imomu mwene makutafa bwele Est-ce que wewe ni mweji wewe uko uweze kujibu? Ngezele budi michini. Zambi wa mujulu mutufukile yetu. Wetu bubanshi kuti nabo wetu budi minjama. Pinye ninga dimba bwa kwenzi bishi. Zambi wa mujulu. Mumanya bimpa bwani. Mutu tumina jama. Pinde ninkenza budi mi bwa njima bwa lukasoi. Kacheni mwa budi matu. Bujimi ni jama. Chichimpa nchini bwebo wewe. Yosu simbimbi. Badi bajima. Badi benza budiama, ba benza diama. Memba ni mwana jama ndimpi. Remove. Et d'ailleurs, malo mama jimia bimpa ni mbula matadi. Mbula matadi kudu kumana waye kwenza bujimi. Zali jumuka sayemu. Mi provoquer ku bantu ba bende bungisha bantu mubitanda bantu kaba emijimuto usane église bantu 3000 mu 3000 personnes kaba tuni bujimito bantu ba diku permanence hinjeu ajinzali bweri jumboye bugula mubande mushinga kali bobo li mwagujima nyamba ba kangele mbitanda ni baba sambili nzali nyije ko mushindu kai nangu cha mushinga kitande chonsi kala ko chileje bujimi ni ngomba ni mjimu jubenza bwa bwivu bukehele mumbazi to bahangwa ko umunanzolo bakwata ulimutele nangu mujimu waje amazu tuenze jishikile bakabi benyi tuleji njeu mijimu tubachale binjile fu mutu la mujimu ni tuenze mujimu tubachale binjile tueta mujimu tuenze tulekele jama di gaji tutonde ni tutonde kabile batusumba naji kajene batu baji kumbusha bakabalekela hapo baji babwe janzala mukasake mba jama tufere to avu atu vutuja konswe kwa futuenzana mujimu wa jama problema wanye gouvernement a une responsabilité hier parce que mutu mbienzo pour mutu de bana kumbelu wewe mwenze for wani bana bajoto badinebe ni bilum fo gouvernement un effort parce que mujumu mweno to tuenze kwa gouvernement mutu echoto seke tout débrouiller tu vas débrouiller comme queen seke dichilom ke preza wanu nubusulu munanga bikulu kashaye kadeka shintuluka wako shintuluka kadeka shintuluka nangu shintuluka ma gouvernement ni amaneni zale ya bwini tufunayi mukabila ichitu ko kumikole enze for wani aje enza mushindu wani bantu bafifu
boba kindi le be abu binde baleka sha abi ke bien be kumbana to benze 4-1 bantu banji babanga kujo kese cha shimafa mama be na jama ki ba jala base wa crise ujo mujimai bajiba shim bolo bijumo bionso bijibi tebi be na jama ka bavumbula ka bavu bajima to ka bavu benzi jama jima to ka me ka tufuni nzala to nzala kujiba jugumutu bajibake banzala kimbe na jama to bolo bijumo bionso tuvanu tula jama me ka kuvunzala to pinjano kala namba bena jama baju kibaji bage banzala mo mujimai cha nana nunu shibinyina bena jama ni mujimi wa mema jama njimpa jita bujimi bwanyi mem jama njimpa jita bujimi bwalu we mutala nzubu minene jimi wasamo mijimi asamo mujimai yem baya sanu bena jama ko na ya bunyu yons presque yons baju ka mabijimani kimba bijima to mais ujum wana bena jama boko bakwetu kuneko bakasi niko kuchinsansa Emo nangu baji wa kujimisha majimi kintu etu bena jamato bobu kibaji wa kujimisha majimi baji batulombo la baji wa kujimisha majimi kintu etu ntu de mani ngasukai lele bangoma nanga abejidine daga yambwanyo nyiga dibeba nganye mulumanya mawanye wetu hao jina jani Frank Chola njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu bakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu baji bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine du 15 mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabi afalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongo bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumi na kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu